Lungchuan dual chung chan chin thar apuang tu vanal mangai wase tu LTS ren thei puching pa chung kwa te chibele vek ule vo in hi thi chin tha ni kwa na ania kumina ni zaki somti ni kan man machi ani in kumin hian ni za somni pathum ban tu kan na ni tu gen zin dali le mi songa pa ni khan ye chhuaka vo in tlai dar nga le mi songa pa sari atale ang vo in hian khwalum lai berin celsius degree somni paru ani anga avo lai berin celsius degree somni ani thungang ra sur theina chans hi za a somruk vel ombok tuna twal chung chanchin thar elo clear chun zamang u MHEP te golden jubilee lom turin anin pe fel thukhat August ni som pahni ni lai ni hian MHEP lungchuan branch te chuan kumsom nga an tlin lom na golden jubilee chu roinen ropui te ka lom turin imwa seina an pe fel thukhat to a jubilee hi chhun le zana tuchingpa hola an lomanga khwaliana pilaliani president MHEP general headquarters aizol man aniang hengba ka hian block le sub headquarters shwai tu te po rontel thei tura be se ania shwai tu hlui te po rontel thei tura be se ani bok nimin in rindi August ni red khan jubilee imwa se na natlang pui nei ania mi somnga chuang thok chuak thein a thei ang anga imwa se na nei ania natlanga thok chuak te chunga shwai tu ten lom thu an sei bokani MHEP lungchuan branch hi August ni som pahni sangka zakwa somsari le parukhan din ani a president masaber hi bizanga ki tuna novan lai phaya omme khini in secretary masaber hi bizai duni tuna lungchuan omme khi ani bok electoral roll chungchanga hearing nei ani August ni thum tho chani khan electoral roll special intensive revision SIR nei meka lungchuana hearing nei ani hearing hi VC house a nei ni in BDO is lungdarin hearing here on neya BLawin alo choi ombok hearing a hian sha puitu atan NGO ole political party io te antel theya chanshang shanga wangin mi somruk le pani vel hearing hi nei ani high school provincialized chungchanga in mu khomani August ni rukni lai tho chan ni jang khan VC house a VC huai hotin lungchuan high school provincialized chungchanga joint meeting nei ania NGO obite school management board committee tele zirtir tu te antel he joint meeting hi presiding liana VCP na kai shwaya puvilarin liana headmaster high school in report shang apebok kalkhom te hian lungchuan high school chu khotlang mi puin zirna lama ma sonnan harsata ka andin ani thu soin provincialize ani ngi theinan malak zel tha anti a press release te siamin atul dana zira malak zel an tum thuan soibok ani lungchuan high school hi kumsang kha zakwa somkwa le pasari February ni khandin ani a kumsang ni pathuma lamsam ni in kumsang ni pariat April ni khata adok edita lan kai le ania kumsang ni le somni le pathum September tha a sarkarin government a lang kai le a alum na po ne ngi ani bok self help group VO ten MHEP te jubilee pualin chair pe August ni riat nimin in rindi khan lungchuan self help group VO te chuan MHEP lungchuan branch in golden jubilee an thlenlom puinan chair te somthum le chair lian pahni an hlana VO office a in hlan na hian neya thilpek hi MHEP president PF sap khumin nadonga VO chunga lum thu soina anei ngal bok lungchuan self help group VO te hian kumdanga po an lo luang chuak fo to thinani MHEP in sakthar hon ani don August ni som pakhat thole ni jingdar sari hian MHEP in sakthar chu jubilee puala hon ani dona desire moi VC member in a hongang MHEP in hi congress sarkar la ya bullo chan to ni in MNF sarkar in a chunjom le a ZPM sarkar in chunjom le in hon theya pe fel alo ni ta ani MHEP ten in thatak an nei theina na bullo chan tu te hon ani thei thlenga ma lo la tu te chunga shwai tu ten lom thuan soi tak zet ani kaushan huang KGP ten kar khat chung KGP sport an nei don KGP lungchuan branch te chuan August ni som atanga ni som panga chung hian KGP sports nei turin roman na an siam sport hi zan lama nei thin ani anga August ni som panga indin ni ya chon lama nei ani anga zana akharna nei ani ang KGP sport a hian group 10 in fiamna chi shang mangin in ilna nei don ani rampum huap ka than mei che in khom puilian pualin in mu khom na nei ani August ni sari zirtop ni jang khan not van lai phai ka shan harna centenary hola kumsang ni somni le pasari arampum huap ka shan mei che in khom puilian no van lai phai nei tura in mu khom na nei ania lungchhuan na tangin
lungchuan ko shana changin subcommittee ai ok antel thei ani he in mu khoma hian malak mek na te malak zel dan tu report te ngai thlak ni in central caution me chi shwai tu ob le reverend dr kela lomzuala in charge caution me chia te anwan tel thei caution me chi inkhom puiliana hian budget ta cheng veibel che khatle noi nga ro man ania budget hi tlak ngi be sei ni in tundin hmona cheng noi somruk chang mu to ania zoram pum huap me chi inkhom puilian hi novel lai phai bel le novel lai phai dam doi veng bel ten ani ni thlen tom don ani khati zong kha tuna ta na twal chung chanchin thar lor khom kan thira kan ngei thla khau thei te an ni e vo in thuvon itel lo shat kopin changkai tumla itel lo pu in anti thei ti sha in midang ringam bokang che tu chingpa twal le na chung kwa te vo in hon man no le ve bule